Chat, hvilket land? Ja, start med Danmark, bliver der sagt. 5 hurtige spørgsmål, er I klar? Ja. Okay, nævn mig 4 lande i Afrika. Uganda, Kenya. Fuck. Jeg ved det Fuck. ikke. Hun nævner kun de lande, hun har lyst til at hjælpe. Wow. Jeg er for dum, så jeg kunne få svar på sådan noget her. Jeg var ikke så god i geografi. Nej. Til YouTube-videoen, ikke? 5 lande i Europa, go. 5 lande i Frankrig, Danmark, Italien, Tyskland og Rom. What? Bro, what are you talking about, man? Nævn Spørgsmål. mig 4 lande i Afrika. 4 lande i Afrika. Ja. Må vi godt gøre det i Men Europa er, igen? er Afrika ikke et land? Nej, Afrika det er et kontinent. Nå, Afrika. Det er en kontinent. Tyrkiet. Nej. Afrika. Ja. 5 lande i Afrika. Hvorfor Hvorfor tjekker I alle sammen på Afrika? Brasilien. Brasilien, Argentina. Afrika. Er det ikke der i? Jeg ved det ikke, bro. Der er, det er sådan et land, jeg ikke kan sige. Hvad starter det med? N. Hvad slutter det med? Ja. Hvad er der i midten? I-G-E. Prøv at sige det sammen. Bare prøv at udtale det sådan. Nej, bror. For den måde, jeg siger det på, det kan jeg ikke sige det, bror. Okay. Nævn 5 lande i Afrika. Gambia. Gambia. Hvorfor er din Google tændt? Jeg så den der hvide flashbang. Okay, jeg cook. Okay, jeg logger ind nu, Kig den anden vej. Vent om. Okay, nej, kig ud her. Okay, fair. Fast. Okay. Gambia. Ja. Hvad er der mere? Hvad er der mere? Sydkorea. Okay, du klipper fra mig. Kom nu, log den. Okay. Fedt. Kongo. Kongo? Ja, ikke Kongo. Ja. Kongo. Hvad er der mere? Hallo, Shababs, hjælp mig. Sydafrika. Sydafrika, okay, ja. 2. Nej, på Vestafrika. Ja, 2 mere. Vestafrika. Zenzo. Scenic tak for Sot follow. one is now following. Hvad? Vestafrika. Nej, det er bare en region. This guy. Okay. Landet? Somalien. Ja, Mogadishu, ja, hvad ellers? Og så er der... Jeg har sagt Kongo, så har jeg sagt... jeg søger lige din Twitch op imens. Ja, og så lidt Twitch op, yes. Det er flot, Jeg bro. har kun 2 view. Det er flot. Hej. Hvad så? Wow, hvor mange weeds er du oppe på? Hvad? Og hvor meget hash har du røget? Ikke en skid, bro. Jamen, hvad er der i den på dine øjne og sådan der? Ikke noget. Med mine øjne. Følg med fingre. Hvor sker der ikke noget? Jeg har været oppe i 12 timer, bro. Man. Yo, family. Yo, family, can you play me a song? Yo, family. Surprise me, family. It's not easy. Yo, family. Yo, family. Deeper. Yo, family. Yo, family, what are you saying? Yeah, say loving guidance to your loved ones. Yeah, alright then, go on, mate, play me a song. Oi. No. Sing about a what, fuck's sake. If you Love that meme. Yeah. You're right, mate. Denmark. Not the fucking Danish. Not the fucking, what, sorry? Legoland. Not the Danish. Legoland, alright then, a bottle of water. Bottle of water on You Tuesday. got us good Yeah, there. that's day, are you the gay best friend? I ain't ate that one before now, boy. Whoa. What's this movement? What's going on? Coffee. Show it again. Salad. You make salad. Denmark. Wait, you look like Sorry? you look like that guy, fam. The guy with beard. Wow. How specific? Ahmad. I can't remember who you the guy that you look like. But anyways, bro, you have a good thing. What's is there bare girls in here or what? Yeah, on the live currently. Yeah. What are you man streaming? Yeah, chat spamming hard eyes, bro. What? Hard eyes. Chat spamming hard eyes. Hard the eyes. emoji with hard eyes. Yeah. What are you streaming on, cuz? I think you look Twitch.
Twitch. What's your Twitch name, fam? Bero 2x. One. Basecamp. What the fuck is going on? Yo. Bro, I'm live. Are you alive? I'm live. I swear to God, I'm live. YouTube called. What's your YouTube called? Huh? What are you live on? On Twitch. What's it called? What's your Twitch called? Don't worry. It was only 7 viewers, but I can't. Yo, AB, you saw that, bro? Yo, that was crazy, bro. What's it called? What's your Twitch called? You might have just got me banned. This is who done it. Yeah. Hey yo. Hello. I love you. I fucking love you too. I fucking love you too. Hello. And I love all of you. I love all of you from the bottom of my heart. I mean that.